Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Apalar, barыңızдардан Allah Taala razı olsun. Allah'tan üyü olgan meçitke hoş gelipsizler. Peygamberimiz men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah. La yeşkurun nase la yeşkurallah. Adamlar jasagan işke razıçılık bildire albagan insan Allah Taalaga dagı şükür kıla albayt degende. Şu sizlerin uşul jerge jıynalıp sabak oğuşuңuzдарга birden bir sebepçi bolgon bul jerde bir Avazbek деген menin ninim var uşul ayıldan. Apası bultırı menin umraga bargan. Allah kabul olsun. Eң segül hajene. Ошол эженин баласы. Ошол Авазга Allah разы болсун. Дуа кылыңыздар. Сиздер айтып атасыздар. Аял киши күйөөсүнө ызаттуу болуу, урмат кылуу деп. Аял киши өзүнүн күйөөсүн урматтоо. Мээримдүү эне, боорукер, ырайымдуу эне кызына кагылайын кызым кулагыңа күмүш сырга сөзсүз түрдө турмушка чыкканыңда күйөөңдү мыктылап сыйла деп жаштайынан тарбия берет. Эмнеге мен мээримдүү эне деп атам? Анткени мээримдүү эне Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi menen jaşaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muru evladakum bis salah ve hum abna'u 7 sinin. Ballarıňar 7 yaşka çıgışı menen namazga buyrugula. Şuraya oturuşum gerek mi? Çok az. Qarang, ballarıňar 7 yaşka çıkkanda namazga buyrugula dedi. Bирок azır bizde ballarımız 7 yaşka çıkkanda özüz bagımdatqa tursak alardı şunu biz mээримдүүлүк деп düşünöbüz. Açılıp kalsa cevap koyuyoruz, turup atsa, biz bağımdatqa turgan uçurda turup alsa, bir eldin baldarına okşap, жақсы уктабайт. Turup alat erте. Ne var sana? Dep, anı özüz uykuçu kılabız. Mээримдүү ene özüne koşup, kiçinekey 7 yaşar uğulu menen kızı nevresin, akırın erkeletip, samayынан sılap, arkasından taптап, darat aldırıp, namazga jıgıtadı. Uşunu mээримдүү ene deydi. Mээримдүү ene açılıp kalgan balasını jaa uktatıp koygon emez. Namazga oygotgon mээримдүү ene. Emnege? Allah Taala öz ayetine sandı billah. Ya eyyühellezine amenu قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Ey imandular! Otunu adamların denesi anan taş, toğlor menen kızıtılıp, öte jogorku dengelde kızıtılgan tozok azabынан algaç özüңөрдү, anan üy бүлөңөрдү korgop kalgıla deydi Allah Taala. Namazga turgan ene ayal, mээримдүү bolsa, anda uğulun, kızın, nevresin, barın çoğu oygotut. Uşul mээримдүү ene, çoğoyup kalgan kızın daim janına oturguzup, Peygamberden uşunda bir hadis var. Şunun kulağına koyup koyayım. El jasap atkan septen men bir neseni açıkça kılayın. El jasap atkan septen açıkça kılganlar ayabay көп da.
Былтыры бирөө биздин айылда деп баштайт. Анан мен айылымда экен деп түшүнүп албагыла. Кызын турмушка чыгарып атканда сеп берип, себине муну нерселерди кошуп берди эле. Мен ошодон ушунусун акча кылып койдум деп айтат да. Bir холодильник берсе, мен 2 холодильник бердим, 2 музаткыч бердим дейт. Ушул ашыкча. Жок, андай эмес. Кызыма сеп берип атканда мен пайгамбардын хадисин сенин себиңе коштум. Кантип? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айюма имраатин атаат раббаха. Кайсы бир аял Раббисине баш ийсе, намазын окуса, орозосун тутса, атаат заужаха, күйөөсүнө моюн сунса деп атат. Кара. Күйөөсүнө моюн сунса. Саллат хамсаха, 5 вакыт намазын окуса. Ва самат шахраха, 1 жылда ыйык Рамазан айдагы орозосун бузбай тутса. Ва хафизат фаржаха, намысын сактаса, абирин сактаса, харамга барбай. Килет лаха, ага айтылып калынган деп атат. Караң. Кыяматка барганда айтылат деген жери жок пайгамбар. Ага айтылып калды бул дүйнөдө. Алла Таала айтып койду. Болду, ал буйрук кетип калды. Эми буйрук кайтпайт. Эмне деп? Удхулил дженнете мин айи абвабин шитти. Мынол бейишке каалаган эшиктериңди тандап кирип кете бер деп айтылат. Сен мынол эшиктен кир дебейт. 8 эшик болсо, 8 эшиктин кайсынысынан киресиң? Бейишке кирүү эмес. Бейишке кириш аны үчүн кепилдик. Керек болсо, бейишке кирүүнү да тандап кир деп айтылат. Кандай сонун? Ошон үчүн кызым бейишке эшиктеринен тандап киргиң келсе, анда муну нерсени жаса деп кулагына куя бериш керек, кулагына куя бериш керек. Мына мисалы азыр 60-ка, 70-ке чыгып калган апалар, эжелер отурса, ушулардын кыз мезгилинен сурасаңар, апалары не деген сөздөрү айтып берген. Эң мыкты насааттарын айтып берген. Азыр апалар насаат жоголо баштады. Насаат жоголо баштады. Кыздарына насаат айта албай калды апалар. Алсыз болуп баратат. Эмнеге? Фақиду шей'i ла ю'ти. Фақиду шей'i ла ю'ти. Өзүндө жок нерсени өзгөгө бере албай калды апалар. Таалим өзүндө жок болуп атат. Тарбия өзүндө жок болуп атат апалардын. Ошон үчүн кыздарга тарбия бере албай калды. Апанын, эженин, эненин жүрөгүндө Кур'ан болсо, хадис болсо, фиq болсо, анда ал өзүнүн кызына куд ушул таалимди бермек да. Апанын жүрөгүндө жок өзү. Эркек үчүн бейишке кириш апасынын ыраазылыгы шарт. Шуну бир билиңиздер. Аял үчүн бейишке кирүүгө күйөөнүн ыраазылыгы шарт. Бирок сиздер кээде өзүңүздөрдүн кызыңыздардын айдай жашоосу менен турмушун өзүңүздөр бузуп атасыздар. Келе бер. Бир нерсе десе эле келе бер деп атасыздар. Ушул өзү бузуш ушу. Ошондо деле сени күйөөң токмокто уруп көгөртүп койсо дагы ошодон уруксат сурап чык деп койсоңуз, кызыңыз ойлонот. Таш түшкөн жеринде оор деп калып калат. Мына муну эрди урматтоо деп айтат шуну. Эрди сыйлоо деп ушуну айтат.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz aytып atat. Ayaldın beyişke girişine kүйөөсүнүн ыраазы болушу шарт. Сиздер айтып атасыздар. Кызыңыз сизге актанып келиш үчүн келгенде күйөө балаңызды жамандап келет да. Жамандап келет да. Үйүңүздө бир аз отуруш керек кызыңыз деген. Апа, күйөө балаңыз аябай жакшы, кирсе чыкса чекемден сүйүп турат. Аптасына 2 жолу гүл алып келип берет. Bir haftada bir жолу торт алып келип берет. Келе бердим апа десе, айтасыз да. Келүү соосуң бу. Ушинтип атсам эмне келе бердиң? Деп урушасыз да. А келген кыз, апа, кайненем аралашып туруп алды, күйөөм мени тиктебейт, андай кылбайт, мындай кылбайт десе, анан сиз айтасыз. Отур. İçime batkan, sırtıma batpay белең. Kesin ошол куу. Көрсөтөм мен. Деп, ушу сөзүңүз менен кызыңыздын айдай турмушун бузуп атасыз. Айдай турмушун бузуп атасыз. Демек ал өзүнүн күйөөсүнүн сый урматын билбеди. Tabiinlerden bir kızı apasının үйüne gelip, kızım kүйөөң kандай dese, apa kүйөөм takır işletpeyt meni. Tamak bışırayın desem bışırtpayt. Bарын özü жасайт. Dese apası ушунчалык сүйүнөт. Kızdın apası. Maşallah. Kanday sonun kүйөө. Aradan bir kança jıl ötöt. Kızdın apası kүйөө baladan kızımdan kabar alıp barayın dese, kızı jaman kiyimlerdi kiygen, maldın aldın tazalap, tamakты ошол эле учурда бышырып, кирди ошол учурда жууп аткан üstüne барат. Анан апасы, kızım, men öz gözüm менен көрдүм. Мына иштин бүт бардыгын сен кылат турбайсыңбы? Баягында эмнеге алдадың эле? Dese kızı, apa, ошончо жылдан бери бүгүн өзүм суранып мен иш кылайынчы деп алдым эле дейт. Кара. Ошончо жылдан бeri бүгүн мен күйөөмдөн суранып, мен да бир иш кылып көрөйүнчү деп алган күнү кашайып сиз келип калып атпайсызбы? Анан апа дагы ыраазы болуп кете берди. Биздикилер ушунун тескериси да. Ушунун тескериси, 100% тескериси. 100% тескери кылып айтабыз. Караңчы кандай. Ушинтип жаап, жашырып турса, кыз баланын турмушу мыкты болот. Сиз күйөө балаңызды мактаң. Сиздин кудагыйыңыз сиздин кызыңызды мактасын. Ушинтип жүрүп турмуш оңолот. Жашоо оңолот. Allah Taala Kur'an'da sanad billah, "Er-ricalu kavvamun 'alan-nisa." Sadaqallahul azim. Erkekler ayallardan bir daraja öyde turat, jogorу turat degeni al oor iş kılıp nafaka bergendigi üçün ele. Şunu bir bilingizler. Oor iş kılıp nafaka bergendigi üçün. Biz okup atkan namazdı ayallar da okuydu. 5 vakit. Biz tutup atkan orozonu ayallar da tutadı. Biz kılgan hacdı mahram menen ayallar da jasaylat. Umraga ayallar da baralat. Kur'an'da okuyalat. Şunday bu. Biro kebir erkekler namustan baylayışımız gerek. Ayal zatı erkeklerden jogorrak turat. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba gelip, ya Resulallah, atam menen apamdın ökösüne kızmatımdı
Körük kimisine kılayın dediler. 10 mak apana dedi enene. Andan keyin 10 mak dağı enene. Dağı enene 3 jolu. Andan keyin abak anan atana dedi. Uşunun özü ayal zatının kadır barkı erkektin aldığında jogorrak antkeni al ayal da. Al ene. İslamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayal zatın bolup körbөгөндү ardaqtap көтөргөн. Ayal zatın en ulu insan urmattayt da, ayal zatın öte pas adam kordoyt deb hadis aytkan. Эми өзүңүздүн кызыңызды турмушка берип ар кандай нерсеге кабыл атканда келиниңиz жөнүндөгү ойлонуң да. Келиниңиz жөнүндө ойлонбойсузбу? Сиздин кызыңыз бирөөгө турмушка чыкканда, бирөөнүн кызы сиздин уулуңузга турмушка чыгып келди да. Уулум, мунун бирөөнүн кызы бизге аманат, жакшыраак мамиле кылалы. Сен ушул менин келинимди коргоп, пайгамбарыбыздын аялды эң пас адам кордойт дегендин катарына кирип калба деп уулуңузга айтып турушуңуз керек да. Ошондой сиздин кызыңызды тиякта бир пас адам коргобойт. Кордобойт да, коргойт иншалла. Эркек менен аялдын милдеттери депсиздер да. Эркек менен аялдын милдеттери аябай көп. Кайсынысын айтайын, айтыңчы. Кайсынысын? Аяк. О, машалла. Bir tabi'in üylönüp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din sünneti menen jaşayım dep ayalına uşunçalık mıktı mamile kılat ele. Uşunçalık mıktı mamile kılat ele. Ayalıma bir de jolu gözümdü alaytıp karagan jokmun. Üylönörde nike kıyılıp atkanda menden gelinçegim suradı deydi. Süйлөшүп alalı. Sizge kaysıl nerse jagat, anan kaysıl nerse jakpayt. Emneni jakшы көрөсүz, emneni жаман көрөсүz dediler. Бүт бардыгын айтып бердим дейт отуруп. Барын угуп туруп, анан мындай dedi дейт. Апам bir жылда bir же bir жылда эки жолу мени көргөнү келсе болобу dedi. Дейт. Келинчегим менден сурап атат дейт. Анан мен аялыма жок, bir жылда эки жолу келсе көп болуп калат. Bir жылда bir эле жолу келсин дедим. Макул дедим. Bir gün işten gelsem, bizdin үйдүн алдында bir ayal oturuptur, bir kempir. Salam aleykum деп мен салам айтканда, ал ордунан тура калды дейт. Бул ким экен десем, келинчегим үйдүн ичинде иш кылып жүргөн экен. Мени тааныбай калдым окшойт. Сенин келинчегиңдин апасы болом деди. Ошондо эсептесем 1 жыл болгон экен. Шарт кылайык 1 жылда 1 жолу келди. Отурдук, сүйлөштүк. Анан мени жанына отургузуп туруп, кызымды зыярат кылганы келдим, бирок бир нерсени угушум керек болуп атат. Кызым Багымдатка сенден кечигип турган күнү болдубу деп сурады. Жок. Тамагынын тузу ашып же азайып калган учуру болдубу бышырганда деди. Жок. Жуулган кийимде
Ketpey kalgan kara taktardın kalgan uçuru boldu dediler. Yok dedim. Soğukta üşüdüm dep, ısıkta ısıdım dep, sana peşenesini tırıştırgan gün boldu dediler. Yok dedim. Apamdı sağındım, uyga barışım gerek dedi mi desem, dediler. Yok dedim. Elhamdülillah, Kudayga şükür. Men bergen talim tarbiya kızıma jakşı ele siňipdir dedi. Kızım bagımdattan senden keyin turdu degeni, oşol bir yıldın içinde kızı bir da jolu küyösünün bagımdatka keyin turbap durdu. Murda turat eken, daratına su sazayt eken, küyösünün turuşun kütüp turat eken. Oşentip bir yılda bir jolu kelem degen apanı men aytdım, yok. Bir yılda 4 jolu gelin dedim. Bir yılda 4 jolu kelip, dağı bizge nasihatlarınızdan aytıp berip turunçu dedim. Uşentip jürdü. Bir gün bizdin üyübüzge konok gelip kaldı. Kelinçegimi öközün yaşaganыбызга 40 yıl boldu deydi. 40 yıl uşunday siz biz menen uşunday sonun yaşap geldik bir da jolu kelinçegimdi katu süylöbödüm. Kelinçegimdin maga kılgan hizmatından uşunçalık razı olup men de oylana başladım. Buga kanday hizmat kılışım gerek, kanday mamile kılışım gerek dey başladım. Bir gün bizdin uyga konok geldi. Dastorkon jayıldı. Tamak koyuldu. Oşol uçurda üydün bir burçunan bir çayan çıkıp dastorkon jaka jönöp kaldı. Dastorkonda turgan bir boş idişti alıp konoko ziyan berip koybosun dep gömkürünçe çayandı cevap koydum. Namaz okuduk. Tamak oturduk. Ana nemi? Kelinçegim konoko munaşıl bölmöge töşek salıp ber. Biz sırtka çıkıp duraylı dep, bürok gömkörülgön idiştin astında çayan var dep ayalıma aytı unutup kalıpmın deydi. Ayalım bir mezgilde katı kıkırganın uktum, sırttan çürkap gelsem söğmöyün kurt jagıp alıptır. Oşonda korkondugumdan ayalımdın söğmöyün kayra çayan çakkan жерди sorup, katı sorup tükürgönüm esimde. Oşondo gana ayalımdın söğmöyün keyde sorup atkanda kan menen u ötüp ketpesin dep tiştep ziyan bergenim gana bolbosa men ayalıma bir da ziyan bergen emesmin dep atadı. Mıneke. Bunu erkek menen ayalın ortasındagı jaşoonu aytadi. Jomok beken? Ya. Bирок азыр бардыгыбыз ошол жака кетип калдык, ошо табиянын ордунда жүрөбүз азыр. Ошондой жашоону өзүбүз киргизебиз. Эмне болду атынан микрофон? Ушундай жашоону өзүбүз жасай алабыз. Куд ушундай күйөө балаңыз сиздин кызыңызга эң мыкты мамиле кылуусун кааласаңыз, анда кызыңызды ошондой мамилеге татыктуу кылып тарбиялап коюң. Кызыңызды мыкты тарбия менен тарбиялаң, күйөө балаңыз андан айып таппай калсын. Bir жигит үйлөнгөн аялы менен ажырашты. Ушундай кылып койсоңуз болот го. Бола береби ушундай кылса? Баятемер таңкылдап атат. Bir жигит үйлөнгөн жубайы менен ажырашты. Достору сурап атат. Эмнеге ажырашып атасың? Деди эле. Кийин айтам деди.
Ajraştı. Keyin aytam dep ajraşıp ketdi. Ajraşıp başka ayalga üylönüp, ayal iddasi çıkıp başka güyöge çıkıp ketkenden keyin bir gün dostları bayakı ayalың menen emnege ajraştırыңыз dese ayta albayım dedi. Emnege dediler. Keyin aytam debedin böyle aytpayсың mı dediler. Al hazır çoğuçun ayal başka begen ayal. Özümdün nikemde жүргөндө anın ayыбын aytpagan erkek emi çoğuçun ayaldın ayını aytıp ne kılam? Karaң. Bizge de özümüzdün ayalыбыздын ayыбын başka birölerge aytıp kadır barkın getirip atabız. Siz özünüzdün güyöңüzdün ayыбын eki abısının başı birikse ağlam аңтарылады. Çın. Ağlam аңтарылып кетет. Nari bir olup ketet da ağlamça. Üç avsındın başı birikse Kudayla saktasın hem. Ne olat bilbeyim. Ne olat hele? Güyelerin başını jeydi. Oturup alıp süyleydi. Anday. Özüңөрдүn ak adal nikеңердеги күйөөңөрдү ошо менен жашап атып бирөөгө жамандап кайра анан барып жашай берген аялдар мен таң калам. Мен таң калып атам. Al sizin kүйөөңүз boldu, бүттү. Al купуя сандык боюнча калып кетиш керек. Мынеке, эркек менен аялдын ортосундагы мамиле жана аялдын милдети. Аялдын милдети ал кандай? Аялдын милдети ушул эң биринчиси. Күйөөсүнүн айыбын сыртка чыгарбау. Ушул эле. Мындан башка милдеттердин бардыгын билесиздер. Күйөөсүнүн айыбын сыртка чыгарбоо. Мен ушуну каалайт элем. Башка милдеттердин бүт бардыгын билесиздер. Ушак гыйбат депсиздер. Ушул жерде мен ушак укпайм, анан айтпайм дегендер кол көтөргүлөчү. Мына бир апа кол көтөрдү. Укпайм дагы, айтпайм дагы деди. Машаалла. Аллах разы болсун. Мына аркадан да мынеки. Elhamdülillah. Ayşe'ne özlü karan. Allah razı olsun. Ayşe'ne özlün aldığına iki ayal geldi. Kelgeninin sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalar kirdi. Ya Resulallah, mına şul jerde bir iki ayal jaşayt. Oroza tutup ölmey oldu dedi. Oroza tutup ölmey oldu bular dedi. Ramazanга чейин дагы tutады, Ramazanda tutады, Ramazandan keyin dagı tutады. Bularga bir жеңилдик барбы? Кичине bir жеңилдикти айтып койбойсузбу ya Rasulullah? Оозун ачып. Ramazandan murdagılar эми ал наф. Ramazandan kийинкилер дагы наф. Ramazan fard, meyli tutsun. Бирок жеңилдик бар буларга. Dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer de özür bolsa жеңилдик var, oğuzunu açat. Bolbosa yok dedi. Ya Resulallah, buların tutkan orozasını körüp durup biz erkekler çıdabayız. Şunçalık katı tutuşat dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakırgıla dedi. Ekönü çakırıp, ekönü içinen sırtı görüne turgan kuduşunday işe yidiş alıp geldirdi dağı birösüne berip durup, koluna durup, kus munaga dedi. Degen, kus degen. Bir ayal karmap durup, ya Resulallah, emnege dediler, kusasın dedi. Ayal eptep, sömöyün bir emnesi alıp, alkımına salıp kus dele, kan kustu. Böltek et kustu. Ekinsin, dağ kusasın, kus dedele ekinsine. Al kan, et, irin kus dele. Anan sahabalar gösterip durup, mınavılar, jegenden, içkenden özün tıyıp, bирок gıybattan tilin tıyalbay, biröөлөрдүн etin arkasından çiğki jegenligi üçün kusup atatını gördün mü de atat. Gıybat kılуу biröөнүn etin jeş.
Emi 40 жылдан beri namaz okup жүрөm деген апалар кол көтөргүлө. 40 жылдан beri. Жок кандайлар? Ылыйраак түшөйүн. 30 жылдан beri. 20 жылдан beri. Elhamdülillah. Mına. Elestetiňem. 20 жылдан beri bir apa namaz okuyt. Birok al maga жазылат. 40 жылдан beri bir apa namaz okuyt. Anın namazı maga жазылат. Soğubu. Tutkan rozası dağı biröge жазылат. Жасаган hacı maga жазылат. Bergen zeketi maga жазылат. Kıyamatta men soğuptu bolup Allah'ın aldında soğuğum mol bolup turam. Emnege maga жазылат? Ankene al 40 жылдан beri namaz okuyt. Meni jamandagandыk üçün okugan namazın men üçün okup beret. Elestetiňem. Özüňizdin okugan namazıňyzdın soğubuna özüňiz eýe çykkyňyz gelebi? Gelebi? Anda tildi tyýyş gerek boldu. Tildi tyýyş gerek. Eň oňoý jol uşul. Biröni jamandardan murda erte menenki okugan bagymda getişin kalasaňyz Şamga çeyin jamandan biröni. Kelebi koluňuzdan. Oşonda peşin de getet, asır da getet sizden. Okugan namazınızın soğubu özünüzde kalışın kalasanız, uşak bolup atkan jerde eteğinizdi kakıp, men uşunday nersege jok ekemin dep ordunuzdan turup ketip kalın. Men uşunu kalabayt elem dep ketip kalın. Okugan namazınız özünüzde kalat. Ankene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem manil muflis bankrot dep, ziyanga uçuro dep kimdi anan emneni düşünösüňөр dediler sahabalar. Al muflis indana men la dinar leh ve la dirham leh. Muflis degen, bankrot degen al menin düşünügüm, bizdin düşünügüz boyunça soda kılıp sodasından güygen, dıykançılık kılıp dıykançılığından güygen, işi kılsa akçası kalbay kalgandı buna bankrot dep düşünöbüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sizlerin düşünügüňөр. Men ahiretteki bankrot jönde söylep atam. Kim? Al muflis men jaa bil hasanat bi salati ve siyami ve hacci ve zakati ve sadakati. Bir insan Allah'tan aldığına toğdoy bolğan namaz, oroza, zekat, hac, sadakaların soğuğu menen gelet. Har biri toğdoy bolğan. Al, yetemenna. Ümit kırıp durat. Hazır munaşlı soğuptar menen beyişke tüp düz girip etem dep jönelişin kerkeyip durat. Allah Taala hasib eseptöçü. Allah Taala eseptep koyat. Eğer de eseptegende tanqid kılıp esepteyt. Uşunçalık mayda barat nersege çeyin esepteyt. Allah Taala adeletli. Kerek bolsa maldardın esebini alıp beret. Müzdü koçkor, müydü jok koçkordu süzüp koygandygy üçün eköne tiriltip durup, müýsüz koçkordu bir süzüp akыңды al dep durup, aldırıp durup, kayra toprak aylandırıp koyat. Görüp atasızbı? Beçeki jönele jolda turgan uydu taş menen urup oýnasak, anda oşol uydu tiriltip durup bir teğip al oşol insan dep akysyn alıp beret. Emi insan insanı jamandap atat. Peygamber aytıp atat. Uşul mıktı, çoğun soğuptoru menen turgan kişinin mangdayına Allah Taala uşul insandan korduk görgöndördün bardığın tizip koyat mıntip. Kança adamın arkasından bul jamandap süylösö bardığın tizip koyat. Biröni uşaktagan, biröni tildegen, biröni sökkön, urgan, uruşkan, abirin jırtkan, işi kılsa şunday. Allah Taala barına korduk görgönüne jaraşa bul soğuptu insanın soğubun alıp berip oturup akırkı insanga jitpey kalsa Allah Taala aga intaha hasanatu. Munun özü hasanatı soğubu tügönüp kaldı sana berile turgan.
Allah adilеттүүлүгүн карагыла. Ыраазы болосуңбу? Мен сенин желкеңден ылдый басып сени кыйнап аткан күнөөңдү алып туруп ушунун желкесине үйүп коеюн дейт. Алып туруп аны кордогон кишинин мойнуна үйөт, андан кийин мындан кордук көргөндөрдүн бүт бардыгы жаннатка кирет, а бул тожокко кирет. Каалайсызбы ушундайды? Андай гыйбат токтотуш керек экен. Бол. Туурабы? Токтотобуз да, туурабы? Гыйбат ушунчалык ширин болот экен. Бирок даамын билбейт эч ким. Ушакташып отургандардан сурасаңар мында, өңү кандай болот ушу ушактын? Имиш, гыйбаттын өңү кандай болот? Анан даамы кандай болот, анан жыты кандай болот десе, эч ким айтып бере албайт экен. Чын. Эч ким айтып бере албайт экен, бирок бал жегенден да таттып отурат да. Шунчалык муюп калат. Термелип. Анан ошол жерден тургандан кийин ушундай күч кубаттуу кайтып келатат үйүнө. Бир дүйнөнүн тизгинин кармап алгансып. Эмнеге? Дароо бар бирок айта салыш керек да бул дагы. Тез барып айта салбаса, бирок айтып атканда кошот кичине, кооздоп. Баягы айтпаганды кошот, биягына кошот, биягына кошот, кырын чыгарат, узартат, жоонотот, төрпүштү кылат. Ушинтип кара. Гыйба. Кудай сактасын. Окуган намазыңыздын, туткан орозоңуздун сообуна өзүңүз эле ээ чыгып, аны менен бейишке киргиңиз келсе, мына азыр мечиттен чыккандан кийин ушак айтпаң, укпаң болду. Укпаң, айтпаң дагы. Ушак кайнене менен келинден башталат. Кайнене менен келинден башталат. Токтотуш керек. Кайнене отуруп, кагылайын. Мен сени өз кызымдай эле көрүп атам. Мындан кийин биздин үйгө бир сырттан сөз кирбесин, сөз чыкпасын. Болду, бүт ушу менен токтойт. Эми эркек, аял эркектин кайын журтка, урмат, аял эркектин кайын журтка экен, бул. Экөө бири-бирине сый урмат экен. Я Рабби. Ар бир инсан өзүнүн кайната менен кайненесин өз ата-энесине көрмөйүнчө өзү турмуштун дөңгөлөк алдыга жылбайт. Биздин кыргыздарда дагы, өзбектерде дагы кайната, кайнене деген сөз бар. Барбы ушундай? Бирок вообще кайнабайт булар. Бир билгиле. Кайнаган дагы эмес, кайнабайт дагы. Кайната, кайнене деп. Бул туура эмес. Каим ата, каим эне. Каим ата, каим эне. Бул деген, каим деген ордуна өтүүчү деген. Ата деген ата. Атанын ордуна өтүүчү ата, эненин ордуна өтүүчү эне деген. Эгерде аялдардын арасында азыр ушул жерде сарф, нахв, грамматикадан сабак берип түшүнгөн аялдар, кыз келиндер болсо түшүнөт. Каим деген наиба фаил айтат. Ордуна өтүүчү деген. Бир нерсенин ордуна өтүүчү. Сиз келиниңизге анын апасындай апасыз. Сиздин кызыңызга кудагыйыңыз сиздин ордуңуздагыдай апа. Куд ушундай. Эркек менен аялга, кыз менен жигитке ата, кыз менен жигит бири-биринин ата-энесин өз ата-энесиндей көрмөйүнчө жашоо болбойт өзү. Сыйырмат ушундай эле турат мынакей. Өз ата-энесиндей көрсүн, болду, бүттү. Болду. Анан эң токатерин, эң жакшыны өзү ушул атам бир апа берди. Телефон жөнүндө айтың деп. Эң жакшы суроо болду. Эмнеге? Баланын бардыгы ушунун ичинде да. Келин ушундай кылып туруп эле тык шуп жөнөтөт. Отправка дегенде апасына келип калат. Келин сиздин кызыңыз кайненеси жөнүндө маалыматты секундта жөнөтүп берет да. Сиз жөнүндө дагы келиниңиз маалыматты заматта жөнөтүп атат тияка.
Баланын бардығы ушул жакта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам карап турган. Al-inşigal bil havatif fil majalis. Жүре тура айтасыз. Мага жакты ушу суроо. Намазда, дарста, мечитте отуруп, телефон менен алек болууну сурады. Айтып койсоңуз мерке, жазылыптыр деди. Мага жакты. Ушу жөнүндө айтайын. Абдуллах ибн Аббас риваят кылып атат. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ittaqada khatiman falabisa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizga bir şakek alıp geldi. Ya Resulallah, uşunu sizdin tağınıp жүрүшүңүздү men kalap atam. Bir tağının çüşü men sүйüneyim, özüm jasap alıp geldim satıp mıneke. Dep berdi. Peygamber ana taktı koluna. Fekal شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. Mınavul şakek bergen insanga çoğun rahmat dedi Peygamber. Kara. Çoğun rahmat. Keyde kolumdu kötörgönde kolumdagı şakek közüme körünüp ketip bir karap alıp atam dedi. Keyde men kolumdu kötörgönde siler dagı Peygamberin kolundagı şakekte bir karap alıp atasыңар dedi. Meni uşul şakek Allah Taala'nı zikir kılууdan alaksytyp koyup atat dedi. Kara, nazara. Jönle bir karaganda Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dep atıp misal. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Ortada kança zikir kalıp atat? Bir ile zikir kalıp atat? Bir ile Subhanallah degen kalıp atat. Peygamber tutma alqa, çeçip durup, silerdi dağı, meni dağı alaqdı kılbasın dep, çuңkurga taşta verdi. Biroq hazır biz telefon taştay albayбыз. Bul düşüp ketkende özümüz koşa düşüp ketebиз uşu jaka. Bundan murda barıp düşüp kalışыбыз mümkün. Aynege sinip kalbasın dep düşüp alıp kelatkanda pup etip başına tosup albasaң, telefon sыңgı çaktı. Karaç. Telefon çındı öyle aytkanda kança nersedен alaksytты. To'ra? Alaksytты. Telefonun жақсы жағы дағы бар, жаман жағы дағы бар. Жақсы жағына иштетсеңиz, alhamdulillah. Жаман жағына иштетсеңиz, Құдай сактасын. Жақсы жағына сабак иштетип атасыз. Ошон үчүн Халид ibn Walid tanıyızбы? Халид ibn Walid Seyfullahil Maslul, kınından sorulup jalаңдап dayım Allah üçün dayar turgan, Allah'tan kılıcı dep eseptelgen Halid bin Walid. Emi suroo sizlerge. Ramadan ketти bizden, Ramadan ötüp ketти. Kança jolu hatim kıldık. Çekeden suray beremiz. Kança jolu Ramazanda hatim kıldık. Cemaat menen özübüz jalgız jeke. Bir jolu, ha? 4 jolu, maşallah. Maşallah, maşallah, dağı. Bir jolu, dağı. Bir jolu, aha, maşallah. Bir jolu, maşallah. Hazır kança jolu hatim kıldınız? Mına şol ayda. Bir ayda. Bir ayda bir jolu. Qarang. Halid ibn Walid al attın üstünde cihatta жүрүп Kur'an'ı hatim kıladı. Attın üstünde cihatta жүрүп hatim kıladı. Egerde biz kartoşka çağıp kalsak, paxta terip kalsak, Kur'an kalıp ketedi de. To'ra? Bugün keçke paxta terip Kur'an hatim bolbay kaldı dep kaygırışыбыз mümkün, biroq kalıp ketip bartat da. Halid ibn Walid cihatta жүрүp
Kur'an'ı hatim kılat. Kur'an ağa jat ele. Kur'an'ı hatim kılıp atat. Bирок ıyık Ramazan ayı kirişi menen Mushaftın, Kur'an'dın ayattara жазылған taqtаны baraqçаны şunday qarmap turup, öp turup, közünün peşenesine sürtüp turup, kökörögüne kısıp, kadimgide ıyılayt ele. Ya mushaf, ya kelam Allah, şagalani ankel cihad. Cihad meni senden göbürök alaqsıtıp koydu okşoyt, okuy albay kaldım dep ıyılayt ele. Бирок ал жихадта жүрүп хатым кылса деле ушинтип ыйлайт эле. Эми азыр Кур'ан кармаганда эмне деп ыйлап атабыз айткылачы. Шагалани анкал жихаз деп ыйлагыла, ыйлагыңар келсе. Эй, Кур'ан, сенден мени телефон азгырып атат деп ыйласаңар жарашат. Чында. Al şu telefon alıp yürügöndey, bardığız telefon alıp yürüyoruz da bирок. Telefonun içinde Kur'an'ı var, elbette mushaftar kirgizip koygan. Bирок erti menen turup ele WhatsApp'ga kim жазды экен, tık жазып туруп ele. Tars жооп берет. Facebook'a girip bir görüp koyat, WhatsApp'a girip bir жооп берип koyat. Subhanallah. Kuduşunday kılıp telefonga kirgendey Kur'an'da turgan bolsok, anda biz İnşallah zamanbap hafiza boluruz. Zamanbap hafiza boluruz. Bir düşünüp koyun. Kur'an'da kança ayet var? Kim aytat? Ayet. Hop. Egerde siz Kur'an'da baştan ayak okusanız, kudu oşonca daraja berip atat Allah Taala. Sizge oşonça daraja berip atat. Subhanallah. Kur'an'da kança jol okusanız, oşonça daraja menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in koşuna bolgonga jetişesiz. Eç kursa ayına bir jolu Kur'an okugan vakit bölüşünüz gerek de ayına bir jolu. Ayına bir jolu. Misalı, İnsan kaysıl nerseni köp jasasa, oşol nersesi menen tanımal bolot. Paktaçı deybiz, tamekiçi deybiz, uşunayбы, bazarçını, sodager deybiz, biznesmen deybiz. Kur'an jattap жүрgöndө, mına şol Kur'an insanı deybiz. Malga dele daim siz ot, çöp, su bere berseniz, sizdi görgöndө kadimkidey mal tıvırçılap sizin kele jatkanыңызды bilet. Ankene sizdi tanıyt al. Kuduşul siyaktı. Kur'an'dı köp okusanız, kıyamatta sizdi Kur'an tanıyt. Kur'an sizdi tanıyt. Eğer de bul dünyada Kur'an okuyalmaya kalsanız, anda Kur'an sizdi kıyamata tanımayt. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Al-Kur'an ve siyam yeşfa'an. Kıyamatta iki nersesilerdi şefaat kılat. Kur'an gelet, anan Ramazan gelet. Ramazan sizde nege tanып atat? Ankene tutup atasız da ana. Ramazan gelip kalgan eken, orada tutuş kerek ele dep tutpagandardı, Ramazan tanıbayt. Kur'an eken de dep durup, karmap durup koyup koygondu, Kur'an tanıbayt. Okugandı tanıyt. Eğer de meni kıyamata Kur'an tanıp, şefaat kılıp, jannatka kirgizip ketsin deseniz, anda Kur'an menen alek bolun. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم uşul apalardın, ece karındaş jengelerden sabagın uyuşturup bergen Ensegül apanın uşul özünü, uğul kızına, avazga, gelin, neverelerin Allah işlerine iyilik bergen den solukların şın kılgın çakırığızdı, jolga taştabay sabak uğup gelel degen apalardı, ecelerdi, karındaşlardın bütbarın işlerine iyilik berip den solukların şın kılgın aldılarına koygan jakşı oy maksatlarını жүзөгө ашыргын эки дүйнөнүн түрдүү апат кырсыгынан өзүн сактап эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыгына жеткизген өзүңдүн ыйык үйүң болгон мечитте бизди аманат жыйнаганыңдай кылып эми кыяматта фирдаус жанатында пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын Allah'ım özüңдүн пайгамбардын диниңдин анан Kur'андын кызматкери кылгын би рахметике я архамар рахим. Аллаху рахмат.